туһунан болбакка же тутутун кистелеңдерин туһунан кепсетебит. Бүгүн мен Жокускай корот Стерх микрорайонугар тутаатчы Иван Даниловка ылжысты келдим. Иван үтө күннен? Өтө күннен? Же бу сайын устатам төхөлбак жеени туттугут. Анда бу бихи сайын устата онтан да кайын туттугут. Бу Жокускай коротка онна Чогос Луска усалданга. Онтон командага төгөр төхөлбак тутаатчы бар. Команда бутер шүрбөтө тутаатчы бар. Ол онун да ханан архитектор дакпыт, Анна Петровна Салятина, экспедитор дакпыт. Онна счет бу сметанагар сметчик дакпыт. Онтон бу же тутутам акылаттан хагалнар боллага же. Аны бу акылаты тугуй, онна акылатын кайдак төһөрдигит. Ата бу сайнан же таханыр хепкеттиге сүрен рол акылат ойнур. Бу акылат таханыр бихибастан тасириттан тулуктах. Серинчагай болар, куранак болар, кырыс, кырдал. Отховара манны көрдөккө бу сире куранак хир. Но бихиге бу сире хем бир солттан өдөтөмөт атсып кондур Килдамскай комагынан. Манна ховара үс масына хатар, вона скуптах. Онна бу же фундамина акылата ленточная болар. Ол битар бетонный, 4 сантиметр кредиттак, 4 сантиметр дүктак. Арматуралары 16-лактыр, диаметрдера. Онна бу хомуттары 6-лак арматуралар болдыр. Маны бе үс-үстак марканын ленточный фундамент ордут. Онна ихин утепление бит. Ол утепление бит ховара бастыру слоя гумак болар, ленточная подушка, онтон пеноплексен, экструдированный полистирол 1 сантиметрдах. Онна ол үрдүгөр 100 слой полистирол хатар. Онна бу ховара сүрүн мандык мости холо деген понятие бар хап. Мости холо деген ховара бихека онна бу жега ленточный фундамент уровеньтан стяжка төрдүк болар. Ол этер мости холо да бу жега хох. Онтон бу акылаты төһөрөк битиннигер сири инчага хере эхди берден көрөрөп китти. Да, бу мандык ховара бихека билин 2 токтакпыт, 2 жена тузары дебут, бу дальневосточная ипотека чечилтинен. Онна бихека вопрос турбуда. Инчага бахирта именно сайсарга, Ленокура улусага, комстуринен тураллар. Аны бихеге ого крио, саха крио центр төлләвич. Ол сугар, вопросугар. Оны чинчен карамбамыт киндер заключение берелдер. Бу сирге именно сваяга детовту или мандык ленточный фундаментга детовко хептоген. Оны бия ховра ол Винокурова бихленточный фундаментга ациклам ленточный фундаментга детовары девут китайская камя бругунан. Онтон дыскага транспортный улуса ховра буже свайлар бердибит. Агас металлдах 12 свайлар бердибит. Именно только на комбинированный деволар. Мастыгата хап тазде, кисте хамат маскулар. Иван бу көрөчүлөр бит ыйталлар. Түннүк онна наличник кадытыгар тугурага тийдебиттер. Түннүк онна наличник кадыгар утеплитель болар. Утеплитель бит кнауфтен бисмол фенол на формальдегид деген. Маны караңга жөннах. Кини изовер продукт намбаран риданы маны усовершенствованный болар. Ари была гаях таха онна именно бу хамай сүрүн орола кини экологичный болар. Орогашви. Аха билген жегер кирен көрө кайын бу жебит опсе ене төһөнүй онна рус мастан тотолдубут. Ата ховра беге каратык компаниятын билген раблакпытна 5 дом бен атакпыт. Беге миссия бу училет да каждой семье уютный дом ден. Антон духовность дух бу училет такана вечное наследие коренится в наших зданиях тен. Ховра бу патадиаконтар эдероллар буджилера кинер сенрер тиехтах сентергер. Вот. Онна Антон Брус тухнан капсир блохади. Бустуна капсир блохана тоқтен бар. Бу бруху ховра кыгын кардиактерин сөп эвитер сайын. Нучулык така кыгынга рубка, онна сайын рубка ям бар. Ховра кыгын мас кыгынга билемнергер кини силистергер пороларын бөлән бехам баран ситтен унулбат. Ойтар кини влагата важнаха маска гаяк болар кыгын рубкага. Антон сайын рубка кини наоборот. Как сас полла разамахан уурбутна кирен бар ситтен. Ойтар ховра кыгын кардилбит мас будан куранак болар. Кини где-то бу бихеси уфуларга төлөһөбит строительный факультеты гитта. Анда кинер тилнерен где-то сүрбеттен такка хүрбе курдук барны хавга бирген. Онтон сайын группа кене төдүнгө тиер. Онысы үз көрүң бар, баны камерный сушканан ахар брус. Ол камерный сушканан аспут брус кини где-то 10 хетте
16 хетте булар. Бригана важна. Ата бу буруспут кас көрүнәгә. Ата бруспут тепидим курдук. Банды бу же холора барстой бурхан тулут, 16 сеченета. Онтон 2 көрүмүт профилерина брустен бар. Манна жокускай коракка бир кубугар. Отер бир кубка маннык 16 брус 5 штука кирер. О сената бу корат сенатынан ирна каната 14-тен 15 кирер. Сонно ол профилированияны эбен бирде кана 2 артынчына беран. Ол такени каната 1 алтаңар, 17 таңар тыйынча болар. Сената. Вот. Сәп антан бу жебитигер кепти бит. Жебит тулатты түндүктөрдө бу залбы тигер, бу кухня бар. Уңат тибитигер, хамасет тибитигер бу санузел. Моста табаллагана тугунан кафелинен. Бу эпидем курдук утеплениялах, он стяжкалах, бетонный стяжка болар. Олен бу ховра манна бу бе санитарный узел олар туалет, онда душевая кабина ластахпыт. Улан турабыт. Олен бу сиктах бу ховра мокрая зона дем болар. Олен бу мостабыт кафель болар. Кине ховра буттан куттамат. Вот, он там бу хаспут котельный болар. Манна ховра бу же газ-тардан агаллыбыт. Бу манна котел турога, газ котела. Онна емкость турар, ука, уемка. Турар болар. Бу манна ме бу именно мостата кафель болар. Мокрая зона. Антон бу жегер брус синеге себепче булган. Аттан бу токтор бут, пристенактар бут, жегинагы ванал брустар, полубрустан болар. Полубрустар. Аны манна заказчиктан тулута. Киндер или полубругна кастылар ду, или киндер туунан боларду. Простой мандык каркас оңороптун сөп. Иван антон бу тохпут паклевит андыгы материалы итти. Бу технология тон бисиге турбат, инеге хадылы турар. Аны бу хора бихе САС выставка тыпыт, манна Минстрой, Союз строителей, онна счетная палата терибит выставкатыр индустрия севера денге бу Иркутскайттан келеннер кыттыбыттара, кинер паклелара Джон Бихевлин бута, бу именно специалисттер Бихевлин убыт паклелар. Мото бу кине сүрүн плюстара туак болар. Хамет туга пожаробезопасный. Хора кине натурально кудук умайбат биле. Кине улан калар. Онна тохтарга өңө күйөргендер эне бодах манна уйламаттар. Онна чисак кине ме биле натуральный чисак хомер. Уйоңастары епдик. Хеп онна эме тохтан уну бар баттен тохтах. Плюстах эме. Сигибет эң боллагы. Сигор баттен плюстах. Антон бу туогун билген жомманнык хатчыгай кына оңтурар боллади. Аны бу эркерен кайдак тегелбек дей. Антон бу маннык билген табихи бәбит таны мен маннык интерес тапты курдук кыргыдылар тарга сырдык раз слас тидере бу хоры бе кудуда да битер. Тонна манда бу эркер ден болар. Эркер ден антон манда тутарга конечно риустук болар, онда биременалар. Но бу жени кеңетер, манда кинер бу гостиниялар болар залы. Йолжиттарын көстөр костoro. Онда манда каянда хырдык болуктак, каянда аны иене площадьта улахан булактак ден бу манда керкиндеп бит. Тонна бу эпикурдук архитектор бут. Анна Петровна кине туга болар, үлете. Кине именно инсталляция ден күн такарын көрөр, онда бу сакалар беге топпутнан идага битнен ан илинтен орот. Кирер ан илинтен болар, онда күн киререн такарын манда кеме көрөбүт. Ховра күн барып төр бу гостиниялар доктор болдыр, кухнялар, антон холора котот түгер, анарга төр үтөр костор болдыр. Антон же отсыпката тугуй ден бейкер өчүлөр бит айталар. Же отсыпката. Эпидем курдук бу Килдямской куманан отсыплапты. Килдямской куманан отсыплапты, онна погрузчигинен утрамбовклапты, онна все прокат мандык тохпар, вибра плита ден утрамбовкадыр. Онан бу манан бартын теннемит утрамбовклапты. Онна ол тахаджа хатар шибенка, эсө бир слой шибенкалах. Антон бу тохпут өйөбүт ики көрүнөк болар эйттен билген былыргы курдук мандык үрдүк кына туттарар болалар да. Ата бе ики көрүнөк бит, бу мандык таганы оңробут, көстө хәдер курдук бу аныгылар бу
по-моему, английской или скандинавской бы стиле на мандык оңоттырылыр бәйлері. Онна черепнойға жемет қолыра мандык черепнойна әме оңырауыд екі көрмекпіз. Антон отопление тигар уны кутатту бетер тасолуду. Отопление тигар теплый дом ден. Это кылы томмат. Кене томныйга минус 5 минус 4 у тоңоргар үллән каларына кайда тәңәм кеберде. Ол нөр бие ол теплый дом ден житка утат. Уны гытты буламыт. Анка бу тоңоргар кене просто кристаллизируется. Ачана эскәтә. Да, кене если алкас чыгыс булар түгәнгәр, бие ховра кату да дилар бутын бир должны признать. Оле образ концепт. Тоңор бремете кене нук турбаны даганы батареяны да кайдап бет. Антон бу ахыр сирбит мостатамия кафеле битче. Ага, бу мокрая зона. Бир манда ухар мостат үһенсе боле бу манда кеме кафелне. Бу газ биткен турар. Манда газ турна хатурдукта куханны булар. Таманна асастан барандар эдеге синеге. Синнехтер. Жара билеген иккисе тәскә тахсык дебит тутулларгар опсая бу икке тәстәк җыгам тәһәлбәк материал бардай каскуп брус бардай. Антон бу хаваны тахагырта түрдүн 5 бенче куб маспардан именно бруха. Оны тахандан каптаганнар булар. Бу сорокопка каптаганнар, оны дюймовка. Сә бу көрәчләр бит әйтәләр бу же тутулларгар бу хабарлан Тэхэ сумма карчы бар да диллер. Мандык ден тутарырга тэхэни кихи. Анта бу мандык бу кедаста ден тарга где-то 3 миллион курдук. Сумма бар да. Аны таханан токка булар коммуникациялар. Ол бетер газификация. Билне сомана септик орохтаппыт. Ванда унитаз турабыт. Душевая кабина турабыт. Теванна бу отун эйне алып мындабыт. Севантан септик детин жана септиги кайда темиринен да. Септиги утепленный каянда булар темиринен. Саварклан тороб, онна спутник так булар. Бар бу иде отопление утан спутник киреш. Кан тамак булдук. Ачона нарс ластурар булла. Да, кине класс турар. Томмот планне. Онна маннатон самый оптимальный дебиткалы вон куптах септик. Табгастах булар. Тойда гит асиндационная машина объема кине он куптах булар. Онна кине мандык тугунан объемнан ылбат качытын төлөбүрүн. Кине именно бир ат качкандар. Колра 4 куптах булган һәм 1-2 динчандар. 10 куптах була кетенче. Олин 10 куптах септиги турорак табгастах булар. Сеп бу бихикарачылар бит италлар булырын туттан ки бит мостата тымны ол тохтан болон хевидиллер. Анто утеплениятан болду. Хайда утеплениятан тартан, онна акалаттан тулуптах. Если мас плана харамусталах ту, тасириттен эмес собун, сеп тулуптах бун, сеп ота онна утеплениятан. Итеп педен будумаган мустик холда холдах. Мустик холда бар буланты бир тымны булар. Сеп улустарга дейни тагыт то дейни италлар. То улустарга манна жогусайга билген загаспыт бевтер тиер, кыгынгалы быйыл. Так кыгын солнан бахас усалдаган кайыппыт. Усалдаган хамыт ике берет поппыт. Ровно токкалы мусустар сол денердиле. Манна өрөй туралыпты. Сеп. Иван том бу жебит боллагана 2 сетэ мостата масевитти. Аны бу махы кайдакталыгыты тэхэ кетит май. Том бу 2 стаспит сороковканан Кларабуда хавала бутер бешпун куду тахалубут. Сороковка каптаханы кайттырабыт ортотунан, онна бут ораттан. Хсол керебе куду хана тахалыштыбыз. Манкабыт бәйгеден орабыт шпун куду болар. Онна быха каяк болар. Быха почти хокудукте. Табу ховра тоқ болар. Ариданы черновой вариант, мана ховра бу хайттар бәйләре краскалыктарын, мана лактыктарын энгер киндер манышлы фокуктарына алсын. Сеп билген боллагана бу 2 тәспит үс пос бар. Каңы сөттүгер. Оны түтүгер эме бу улахан кос бар. Бу пос
Моско кахайттар иннер кустары болар. Марина же үтөкүнен бу эги боллагана билигин эсежелери тахан краскалар болбу күттен оннук мода келбит. Оны ордук жон кайдак өннөгө талаллары онда эги кайдак өннөг красканан бу же тахан краскалары хебелигити. Дорабаларын күндү көрәчиләр, мен Марина Данилова демен, Шишкин дом компания ипотечный менеджерыбын. В общем, билим балана же краскалыр мода в американском стиле. Она бивалана каста бьекка тух краскатын тутупут. Тек нас Нордика Экаден профессиональных краска. Онун балана жени краскалата катына жегет 10 сылыбыга кыргыбай турар. Бростой котексынан гыннакка үстөт сылгы тиер, онтон карарыр. Антон тек нас Нордика Экайнина шлифовкалыгын, мазбылын тебеген, противогрибковый биле антисептигынан обработкалын, Антон 2 слой краскаланар. Он атта көрәчілерге сүбәлемеде сырдык өңнәк краска туттарга үрдікте күн уотун тейдер. Қара краска олана қараңа серейін гыннақтаран күн уотун тардар, она мас үйеті қылғас болар. Ондан сырдык краска тейдер, олен 10 сыл спокойно крағывай тұрар же. Сырдык краска ден қолы бұр қайдаған яқтыр бұл биги брус мас тевдер барсари. Ата сырдык серия, сырдык күйеға, фисташковай, или сырдык бежевая үшөй болар. Жені кергетер, она 10 сыл спокойно алыр құтын хеп. Оны ипотека тоғынан капселин да? Биги боллағына бұл көрәчілер бедейталар, қара мостаға базал қайдақ болой дейлер. Қара мостағыттан әтергілі практика өдірінен базальт ұлғандық бәтін не правдал деп қойып. Олеген білінге қолыра бюджеттен дұлықтақ. Арик бюджетный вариант қолыра доқ болар. Полистирол. Антон 2 сарги қачылақ бұланы кені мен бата ордық. Оны бейін әме қара мостынан ұра бұд. Оны қара моста бұтығар бастығы слой қаяндағыны антигрузин оры қанады. Ол біздер біле күтуяқ. Оны тұттан көді грызундар өскәбеттен күрдік. Оны қаяндағыны изаспан ацокал тілге қанады. Бастығы слойға ол ацокал кені ветрозащита олар, онда насекомыдары камырдастар. Бұл именно утеплитель, бұл үйеңе көйірге, онна грызунларға благоприятна среда болар. Кейінлер үйіскүлдері түрілдергер. Онтон қарысты қанады утеплителі. Оны қарыстырға те бастығы слой қаяндағыны сетка болықта, антигрызун, онна изаспан ацокал. Онтон уже тәлген керім бірі қанады утеплителі. Онда мен мости қолды өйді қанады, оны бейі қолғыры 2 мандық қайып лаги. Лаги ден ол өтер балқы. Мостала балката 2 балкылы бит. Бастығы балкыға қаптаған тәлген барамыд. Ол 2 слой бүтін тәлге бит. Ол изаспаннан. Онтон пеноплекс, экструдивный полистирол катанақ оранжевый дүйінақ. Ол үрдер 2 балкы кіліндер. Ол балкы чоңна мости қолды хоқ болар. Ол балкы керді уже үтіпләдінер. Полистиролынан өтер ватынан. Онтон уже маған мосты келер. Онтон эковата асырды дейдер. Эковата, онтон Оны пока противодулик бит. Марина, эйттен итарканабын бу холобур мандык женем угилинге регионнагы ипотеканан туханнактарына ыйга төһөнү төлөктөрүн хеби. Бу икке тастах жени бе протодиаконовтар эдерылары туттубут дальневосточный ипотеканан. Бу жени боланы бе бу же саната 2 миллион 565 фундамена монолит с утеплением үсүс хүрбе болла. Она коммуникациятыр гахын киллерди бит. Отун таттыбыт билен отопление на благоустройство халы. Она опсая 3 миллион агыс 4 миллион болар маннык икке тастах же. Аны мен ханавар эдерылгы үчүй 4 миллионга биле 4 квадраттак таз жеду или сүрбе квадраттак чагына же ордук техныбын эдер элбахоглак ылга. Төлө бире боллагына 3 миллионга 2 бирнак ипотека 15 сыйын тыгынча болар, 5 миллионга хүрбе сыйын тыгынча болар. Аны ити дальневосточный ипотека 4 сылга калла, хүрбе 4 сылга бүтер, оглен эдер сакагылларын хаемете, сөбелемете туттун ыйда төлө бире кыра, она манны күчөй бай теринен саңа жега
олорохторун сета. Ото участок каян даганы Дальневосточный ипотекага участок ирдебилей ИЖС полухтах, аренда, сельхозназначение бассават, обязательно ИЖС полухтах. Он атты биги клиенттар бутер участок эме булан беребит. Бу продадякановтарга гастах участок булан бербит бит. Онан быйыл кыгын хаңа жылы уже саңа салаз жия көстөр болулар. ото бу көрөчүлөрдү биталлар иссе. Котул улуска келен тутук котун хепто дилдер. Котулуска. Катылускаттан материал бит билет транспортировката рита буга хасуктар. Анда ханны булу себте болдар. Котулуска дилдер. Кото то унаны да кап. Бит калма бес олор бутамут. Алар ахламан долбара бу навигация времетер материалы эрдеги тамбаран састен тудук кап. Ден тамандык топпар. Анта так унан тибет бол хатан тибет ки боллана именно зимнинен ролар. Зимник битеме Аллах кылгас биремега олар. Тонда дигнан теоретический возможность бар. Тукай. Антон бу жебитигер боллагана түндүктер бит анал арзымерден холдуктара да. Бу түндүктер именно стандартный түндүктер болактар. Стандартный түндүк колобрамандык агуган боллагана кен өрдүгө сүсүп бере болар. Аны бу бихи кастамыт болтара металлах түндүктер кастапыт. Кедиде агуган хантыматыр, оны өрдүгө болтара болар. Анда бу манна колобра наха эми колобра метр агуган боллагана манна отопление бит тох болар. Кара радиатордыр. Бу мандык жага бурус жага колобра төһөн элбак радиатор ачыган шөй болар. Слаз. Антон колобур бу каска кас отопление лах болуй. Манна үс радиатор туруга астак. Бир секция, Бир секция төһөн хылыттары. То 1 квадрат метр. 1 квадрат метрин хылыттар. Бир кубы як кап. Антол кинер рассчитаны девикалы на среднюю класс России. Манна колобра бия һәм бир средний класс атантынылды. Тымны боллады. Радиатор кемек каба. Табианы бар шот тамат хәйөт. Табы кистәс полностью ари аяк булыр. Басты тәс кылы хәлбә хәйханада. Оны канада. Слас барта һәм бир икистәскә тахсар боллага Да, һәм бир этергеле физика хокондан һәм бир класс аларат нәһәдәкер. Оны же колобра ититин кинен ха бутугунан истеден тахарбат. Һәм бир үһәдүннән тахар. Антон бихена бу утепление вот, если потолок он надеет блока утепление вот пока вот из спана фестен бастыгу слоя булар манны колбачыган алрат тёрт кайнар. Бу битер кинет теплоотражающий свойстволах булар. Ити үһәдә каман төптөрдә яктак монда. Оны үрдә пилка. Пилка онтон пилка шпа булар. Онтон колор хаяттар бәләр смотреннән кинен бортер гәхтен сөп. Ите булар булы туктук. Антон аныгылы колора заказчиклар бар булашлар клиентлар то что утепление мин ватын аңгыртыралар, оны полистиролны неме утепление аталар. Оны варианттар мен. Ол халас боларда мин. Ол кини термос кулдун орам бер булай. Но без эпиптин гудук сууфлар гыттаме ол чагар бапро элбахтап ждада апыт. Онна именно бу беги тутар материал быт естественно важность ден брус. Ол битер тон эпилин буду гемет луктах зимняя рубка, онна летняя рубка. Если летняя рубка улана важна хакен элбах болар, ол битер онна мандык термос кудун орам стак битне, жебте теле өскөн сөптен. Возможность бар. Антон колбара, если клеоне бругунан, капот бругунан жет лута болар, термос оңрок каптен. Сеп Марина бу көрәчләр бит италлар. Ди офсеяна сүсүбәдәне пипит, онна бу иһин тугунан сотогыты краскалыгы тодиллер. Бихвалана покрасочные работы пока бапыт клиенттар бәлләре биле баганаларынан кайдак барымнан краскалылар. А так по желанию маннык биле квартира курдук кыргыбаяннары турурабыт, французская түнүктөрү турурук бутун хөп. Она краска по желанию клиенты сами биле выбирают. Кайдак дигәндәген Иван. Это обычно бесцветный краскачлар. Будже хавра блин мазже именно тугай сога ел кылып тохпла. Бәтин сыта хамара булар. Онда бәтин жүһүнә бастыгы. Онда караран кирен бардана, сахаран кирен бардана хавра мас уже любой краскан краслап кайып. Дигәнем бе.
Ада краскалатакка хин үйелек болар боллады. Да, ото же тахан краскалыкка сөк, же хин желательно бәтинен халары ордук, потому что кехи доробиятыгар тухалах, кехи же теру туяхатан доробията көнөр. Инне дианыбын. Тас же таармыз же кехи шөйдүк туяр, хыннянар, она олого угур дианыбын. Ол деке баран көрү хайын седебитин, онтон бу туга кирилеhe дизайнер ургуйнан таңылдыбыта деп. Ага. Антон бу архитектор бут Анна Петровна составляет на кине проектна где он то бу кирилеhe проектна. Антон бу мака бутын жетит мастер бут бәвит брапу булар Шишкин Кириллден кино бу. Бу бәтин булар поручно бу бәтин кине бәте ручной лета булар. Ада балясында, конечно, магазинтан тылыктыра. Антон бу поручно, манды поручно ханна да бу кине бәтин лета булар. Ата бу түндүгүн бир келим кымакка бу кадетигер бурстак кымыт эбиккетчи этит кайдагай. Антон бу таргел хем бир тох булар. Ребро жесткости эбик куттук. Бир кине же сүрүн тугун тутар конструкцияда. Олehen бу бир келим село тактен. Кора бу успут бу эпидемиологик сесина важность бла кине бир курор катар камсыр. Олehen бир мандык реп тохнада конструкцияга. Олehen ортотун те бурус барады. Ортодан да бурус барады. Антон бу кирилеhe неген олохтоктор бейлер краскалар боллактыр ди. Да, мана уже бейлер лактыктыр. Краскалыктыр. Антон бу урут боллагана биле маннык камсабатын де тимир хаяллар деди бондуктакты. Бу манна булгучу бу токтуар түнүк приемнарга бу анар бутстыргар манна хаянда хем бир уголок, тимир уголок бехинага кайыт. Туттарабда. Түнүк дейден манна анар приемнар. Бехинага уголок кайын турабыт. Тонна манна усадышнай хем бир доктор халдар өт манна. Шел халдар түнүкке манна. Где-то бу естественно важности брус, бир брус кине курар катар, онны курары катар блекетчир олин саатка берер. Онны где-то 0,5 сантиметр ара. Хайыр. Катар олин бегинерге 7 сантиметр халларабыт. Аңга даже уону халларабыт. Иван Марина эхи камактанабыт. Өсө даганы үлөгөтөгөр ситихилери сакагылын букурдук жели турун. Онтон күндү көрөчүлөр биги сарсын бери битигер бу диетагар декоративный үйнәйләре ханнык мастары олардар тугынан кепсетиякпет бигинен бирге болун керсекка дери. Керсекка дери.